Kei te whakahe te ohu kai moana I te hokotanga atu o tētahi wahanga nui o te whakataunga rawa ika a te iwi Māori. He ai ki te tumu whakahaere o te ohu kai moana a Peter Douglas, he nui ngā mahi kei mua I a rātou hei whakatikatika I tō rātou waka e tī koki nei. I kōrero motu hake ake ia kia Jasmine Pearson I te rangi nei. He mahanga ika kai te moana. Engari ko ngā ika nui te mea e tino hiahia te ana. I poroa te kaki o taku whanaunga o ngā hiwi te moana I runga I te kore mōhio. I nāi nei kua te tiro hia ngā kaupapa e ngā rangatira o tēnā iwi, kua tautoko rātau I ngā pātai, I ngā auetanga I puta mai I a ngā hiwi. Kei te kōrero a Willie Te Aho mō ngā pata pātai a te hea mana ōmua o te ohu kai moana. E pāna ki te hiahia a AFL kia hoko atu I tētahi wahanga ko tahi rau 20 maono miriona tāra te wāriu o te whakataunga rawa ika Māori. Kātahi anō ka whakahe te poari o te ohu kai moana ki taua hoko. Koina I karangatia ai e rātau tēnei hui I nanahi mō ngā kamupene ika Māori me ngā kaipupuri hea. Hei whakamārama kia rātou te nuinga, te hohonu o ngā mahi I mua I te whakataunga o tā mātou nei poari. He whakatau pai ki aua nei I te mea kua hoki te mana ki ngā iwi, mā te iwi e tohu kei te ahu pēhea tēnei kaupapa. Ka rei te tika mā Aotearoa Māori Fisheries e tohu atu ki ngā iwi te huarahi anga whakamua. Ki te titiro tātou ki ngā nama kei te pai haere taua anga whakamua. I te tau 2010 neke atu I te 17 miriona tāra te whiwhinga a AFL mo te wahanga tuatahi o te tau. Kua piki ake taua whanonga pūtea mā te 5 miriona tāra, mai whiringa ānuku ki te marama o pau tūterangi I tēnei tau. Heoi inaia nei kei te karanga ngā kaipupuri hea kia āta tiro hia ngā tūranga o te poari o AFL. Whai muri I tā rātou whiu whakapai e pāna ki te hea mana o mua. Kai ana koe he mahi tīnihanga I te haere ki te taha i a AFL? Kare au e mōhio, he mahi ua tēnei I mua I a tātou, engari he ua katoa ngā mahi I mua I a tātou. He maha ngā taumaha kātika, engari. Kei te haere tonu mātou, he nui ngā mahi I mua I a tātou. Taku hie kia tautoko ngā inui, ngā tūmanako o ngā iwi kia piki o rātou haerenga I roto I tēnei ao. Mā te puari o te ohu kai moana e whakatau, ko wai ka noho tonu hei kai whakahaere mō AFL. Jasmine Pearson, Te Karere.